football fan tena Messi le Ronaldo era an mu an lo mang boken kepo boxing fan tan bivol te Canelo te better bf heng ho in nek ka mu theya ka dam hi kalom lom takani ole in zavain chibele ve ko slu boya voina khanin in nek pui lutuk karon soilok to kharon thenga chon katran jok ko fo tak achak tachi a karis fu jok kan tingeo chuanin Cawford chak dan le ilovel kha ale an game shim kan soi mai do na ni ngai thla pei te ngai thla ka tan o tanang okay kan tran main hey reaction video tianga edit call ti very kalo thim vak lawa min thiam lek donia lekin ajun sia chova mayang tanang o enula Cawford ki right guard ki ngetlat a left guard ki ngetlat a chu anek tlang ve thoni Canelo khian mase atlang reng lo aveng lutuk chun hi anek zo khian angai let le chat zonin Canelo ron olsam takaron luture ajep khian range a siam reng amil zong ajep khian alo lu dan tur zong kha ingin Canelo khian Cawford khian achu thlap olsam deuh in alo lutir lo chun aron lu chia kha muhal vek pui takani chon Cawford khian ka soi kha Canelo khian anek apieng hin Cawford khian oi dong chiang lu tok Cawford khian in anek apieng in voi ni thum voi linga alo pe chuak zel ai nek tam hlei lu tok ki mo ki aron nek chok khian ron counter let man zel ki Cawford ka da sang ki lai pei chu ka au na salut tok oi nice Cawford TMJ combination ki anek chuapiang kian nek achuak ngal zel Cawford ken chakatum lutuk Canelo movement zong a ria lang chiang thelo ni ha ki enula Canelo skin men teu khan soi tur kan re to lo ni berin kre to pa ato blam round ria chotang pe ka jon at khel ngai ba khanan khel tiro to pa golf kina hukum de ron mang runga ta chu zong chu ni memo ajep ki mang tangka me jeb is the key khachiang ani ajep khian osam de na lutir lawa aron lu chun po amuman vek ta ni chan ki Canelo dinglama chok zel kini Canelo in lo counter thei dan mang cho ka thi deu le ka ki fai ki mo pui takani nice azoni kha le ama sain ka mu cha ka Cawford ina engen yang astens a switch kwal vel kha southpaw orthodox ti vela adin kwal vel kha ka mu cha ka ase ka mu ta lo asan chu wena ka rika en chia first round ken zawas ken down atanga kadil ru lom chu a switch kwal ta lo ni southpaw nom char ta mase kha Cawford khanin alo zir chiang ema Canelo kha body shot hata body a kalpop zelani ajepa an lo jon body a hook le popa tiang khan body a hook thri ani kha south posten sa adin khan a hook thei ta lo renga south posten sa adin khan chuan hai han ngei to ula heti zong hian a ding don ta khata chi khan helam body shot kha pe ka harsat chia kha Canelo plan kha ani chona ti fel da phot ta ni mu'nam lutuk anin nor chawa Canelo kha keima choin Cawford ka tran nge ka helawa round thum vel bak achakin kangai lawa ka helawa pase pa view pa takani chonin tikhanin anin heka Cawford khan Canelo engen yang Canelo man thiam
emo Canelo na knock out na man than technique ashria tho kha ani taka chuanin Cawford hianin aman bellu tukani ain veng chara Canelo in body shot awar direct body shot awar feinta direct body shot awar are chianga south point ading orthoi ading ain thak mi alo chuan ani tan a left guard ani chu a south point ading ta a left guard helai guard kha a chei lo Canelo ina voi ni thum velan nek pheti lo kha chu a chei lo hetana da reng a bet reng a neka a le heta hen a bet reng aten chu Canelo override kha a hlom ti a chianga a chang ta khiu mai heta hen a da bet reng me a chuan a da bet satlian ni lawa Canelo ron nek tur kha a en kara lo peria lo blocka lu le ngal te van hek lu le ngal hisab khan a chang tareng mai ni a top lo mare round lai hol phe a khon round ruk chhovela khan ani ka hria ta khan Canelo Cawford khan nuama ti to anui to thil kha hre to anui to nuama tilu tuk to anin fight khamo Canelo kha makati vele de usu thil dang lam vak a thlen tir lo Canelo khan power one shot two shot power ba ka ngai to lo kha Cawford khan a japin aba phar boy reng sia a mu chiang thei sia Cawford khan aron nen lo aron ti chia kha aron nek chok che kha lo step back dai sira local dai kha khamo I Cawford kha a thuak lu tu Cawford kha chuanin ti ka tiang le khabu asia kanga zantin amudona a chiar su karing avon thlap karing takin an training camp pa Canelo move zong zong hiaziak chokanga avonga barwaza bla atiang tiang khop khanin a hre chiang ani Canelo khan power popinan vaya low back zela alnek phalo to kaum zela chuan low counter le zel Canelo khan mo en reng ula en le ula Canelo khan clear scoring hi ape mang lo tlukani round song pani chung khan Canelo na voi khat anek fu khan Cawford khan apelate le zel a reaction thalutuk voi khat ape khan akuda adong thon lo zoite talina mo avanek fu le nge kha Cawford danglam na ataf na katidon nge ni hei afit anek chuak po ain tam hlei Canelo khan power ngor chuanin makati level de usu Canelo kha asken men tek mihring an nia mase kalau ngai to dan ke chu ni la Cawford kha Canelo a dinglama a roll out nge Canelo khan dan be atuma a uma dan be atuma mase Cawford kha a dinglama chuak nge kha ngati nge dinglama a chu che khan huk kaw to kin he le hukaron nek kol tir lo o khatia kha kala ui thile to ni pressure pack kirse a chhuwa dona che khan han huk kol se mo kha engene kala ui takkani nilo chong kha khan Canelo tan advantage na sata kin siam dona power abon lu to Canelo khan anek thalo tu chong ko fort ka ngai san le de ka du na de chu atlan chet luan lo tlan chet a nek lo tu te mo style a tlan chet kol renga nek lo kha omani kha mi puyan mudu lo ani chu tlan che pai na neka step back pai na nek zela counter ngal zel step back pai at amufa step back nek ngal zel kha Cawford special na atlan che chungin a mu nom chuanin ka fak na deuh chu an in neka round ni thumbel round ne zara nge round ruk nge round ngale khata khan atira khanin alaya podin puingam tlat mai ni ring laya tan chelin abrol puingam tlat kha pui takani pui tak munam fence pon auna sa mi puin auna sa chuanin pakhat le a chuan Canelo khan combination anei to lo kati khamo kha combination mana combination ang kha hanwar de se chuanin Canelo tan khan chance thatur ani round thumna vela khan jeb aron manga
khata che kan jep a man che khan aron feinta a feinta man che khan in combination pathum pali panga han kal chok se chun Cawford kha boy mai thei ne a jep a du tok ringota a nuwa ave a lu bua vai kol le popa zo der Cawford in mu chiang vek kha koi pui khop mai a upa ve to tila Cawford chu pa zo ka ma se ro rel rei ve to aniang e Canelo hi ke chuan voi li nga ve fight nu a hianin a retar mai karing bye bye